Praise God. Naimbag nga baro nga biyag. Amen. Tayo in Christ. Amen. Numadamdama, kung na tayo nga New Year, lumabas tayo alas 12, may tayo alauna. Kung na tayo nga New Year, pero kanaw kayo bagbaga dito'y, at tiag sukat lang jay number, ti calendar. Pero, ti aldaw, ti itsura na, the same. Agsubli-subli nga kunana ijay, Ecclesiastes. There is no new thing under the sun, kunan mo't ni Solomon. Isu nga, ititunay nga new, masarakan tayo lang na dyan, kani Jesus. But kahit kung i-prove na dyan, nga one new thing, dito'y earth, nga mangyari, the same around, dyan nangyari idi, mangyarin tumanan, kini Lord lang day at new. Nagaramit iso natin new thing, ijay lang. Amen? So, mabantayo dyan, Genesis chapter 8, verse 21 and 22. Ti-focus tayo dito'y, nagiti new thing, kanay Apo Diyos. Amen. Iso nga no, agbirbiro ka ti new thing, kanay Lord. Ngabiro kam. Hanga dito'y, earth or the physical world. Amen. Adutin new thing kini Lord. Hallelujah. Ba't ito'y mabasa tayo? Verse 21, 22. Basa. NLT. Tiusaran tayo. Okay. Najay di nabanglo na Apo Diyos, jay sacrifice ni Noah, yatin bagana. I will never again curse the ground because of the human race. Even though everything they think or imagine is bent toward evil from childhood. I will never again destroy all living things. Tidaduma, so ako nada nga, ang kano ma-destroy the earth. Because, verse 22, kastoy, di mabasa. Saan tayo? As long as the earth remains, there will be planting and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night. Yan. So, dinaduma, tiamo that the earth is forever. Because, hanan nga destroyan ni Father God. Ti aming nga si bibiyag ditoy, lubong. Okay? Tikata sa unday ay, hana nga destroyanan iti layos. Nawatan niyo? Hana nga destroyan iti layos sa kasi naramid na ijay, time ni Noah. Taba ko na yung hanga talaga ma-destroy. No, agkamali ka ti understanding, ti amom hanga ma-destroy.
No, dito'y mabasahan. Verse 21. Pero kaya't nga sa uwan ay Apo Diyos, hankon nga layusen. Iti the whole world. Amen? Sabali ti pang destroynan. Apoy. Ang alayos. Di. Tinulpil na daday sa una. Tatin baga na haanen na nga destroyen iti flood. Iti tatao dito'y earth. Amen? Tinaduma na misunderstood na diyan. Kamudahan nga madadaal the earth. As long as the earth remains, verse 22, there will be planting and harvest. Hallelujah. So nga basta ada earth, agmula kalata. Because ada ti planting and harvest. Amen. Kaya nanya pa ay cold and heat. Adalah tati lamin ken pudot. Okay? And summer and winter. Kalgaw ken pinagtutulo. And day and night. Na misunderstood man ang tiraduma na dyan, ti kunana tinaga forever. Ti kunana dito'y as long as the earth remains. Aging gana nga adda ti daga, or while the earth remaineth, habang adda ti daga, adda ti planting and harvest. Ngam na awanan ti daga akat, di awanan ti planting. Amen? Ngam aging ganang adda ti daga, adda ti day and night. Tidaduma, so nga hama po kaw ti daga. Ang adajay, itikwa tayo. O di ka ti aging ganang adda daga, adda ti kasta. Ngam no narunawon ngay, awanan ti mulaam. Okay? So now, tiket ko ngay bakita dito'y, dadjay planting and harvest nang nangyari dadjay idin. Ingga natatada pa lang. Lamin kinpudot, summer and winter, day and night. Isulang mat mananda tati, year 2022, no dito'y earth. Iso nga niya iti kunam nga ba, New Year. Sa number lang ti calendar. Ti same nga init ti rumwar, ti same nga bulan, ti makitam. Ti same nga dati matay, adamat iti may anak, adda ti madadadaal, adamat ti mabangbangon. Ket nagdi mabangbangon, nabangon idin. Amen? Pasaan tayo pa iti maysa. Ecclesiastes chapter 1, verse 9 and verse 10. Verse 10. Sometimes people say, here is something new, but actually it is old. Nothing is ever truly new. Yeah. So, no dito'y earth ti kunam, awan ti new. Amen. Isu nga, haan kang agbibiyag, wanuhan kang agbiag, kadagito'y laang earthly things. Because I want a new thing.
awan tinyu, dito'y under the sun. Paulit-ulit lang nga istorya. So nga ti New Year, ti kaaduan nga tattao, ibagbaga na ti New Year. But, no amom nga talaga adaban new, awan. Uray manugayanggang mo tilata. Manubusinam, paputok, awan ti new thing. Amen. Isu nga, ijay tayo kumangag panunot. What is new thing? Anya dagiti baro nga banbanag. Nga dapat tayo nga ma-experience iti New Year. Tapno adya nga talaga ti new. Tilang ayan ti new nga kunak ni Apo Diyos. Padasan tayo nga basaan, dadjay Lamentations, chapter 3, verse 22 and 23. Lamentation. New. So, na-prove ko kada kayo nga dito'y earth, awan ti new. Oray ada new year. So, kita nyo ti biyag ti tao. Ito no, January 1, the same. Kaya nahang-over manan. Uray ada New Year's resolution na. No, January 12 wakon, is still the same. So, haan nga ijay ti pang biru continue. So, the preaching ko datang garabi, kaya't kung mapantayo di ay new thing. Amen. Verse 22, basa. The faithful love of the Lord never ends. His mercies never cease. Verse 23, Great is His faithfulness. His mercies begin afresh each morning. afresh new. So, makita yu ijay King James translation. Basa verse 22. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because those who shine they fail not. Yes. Are new every morning. Great is thy faithfulness. So, makita yo? They are new every morning. The mercy and love of God. Amen. It is be 22, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. So kita nyo, His love and mercy, baro, iti nagsapa. Hallelujah. So, ala dyan ti birukan tayo. Kailangan nga na dyan love of God, agbalin nga new ka na tayo every morning. Because the more nga mauawatam ti kinadiyos ti Diyos, the more nga bumarbaro ka.
Jay daan nga biyag mo, mapapabaro. Ti inaldaw. Woo! Kene apo Diyos, ti ayan tinyu. So, parang ko pa lang di jay. Kene apo Diyos, ti ayan tinyu. Oh, yes. Jay tayo nga, may improve. Woo! Hanga dito'y lubong. Tauray mangmangan ka, ti kumkonforme, dito'y lubong, iste, nga sikamon lang idi. Uray karnit si datayo ta manamdama, sikamon lang idi. Okay. New. Okay. So, mapantayo ijay, 2 Corinthians 4, verse 16. Pantayo ijay, verse 16. Okay? Isu nga daday love of God nga new every morning, isu timang renew ijay biyag tayo nga old. Diyan lang tayan ti-new. New nga mang-renew. Hallelujah. Okay, let's read that verse. That's why we never give up. Though our bodies are dying, our spirits are being renewed every day. Okay. Kita nyo, they are new every morning, the love of God and mercy of God. Halang nga dyan, aming nga kinadiyos ti Diyos. Namapmapno kay jay, da jay ti new thing. Laang nga mangyari ti biyag mo every day. Amen. Isung ano, umay da ito'y, kunanay jay, nga uray ti bagita yukat, matmatay. Our spirits are being renewed every day, not yearly. Every day. So nga doon ko na nang ag-change yearly. Nabuntog unay ko mga pwede ay. Pero awan pa'y lang. Nohan nga kini Lord, tipang berukam ti new thing, even na jay 1 year, awan ti ag-change. Because dito'y earth, the same, da jay mangyari, iti everyday. Unless nga umay ti tao iti Diyos, ket agranyag kanya na, dajay kina Diyos ti Diyos, ijay laeng nga mapurpurmangan nyo. Every day. Every morning. So, ijay tayo nga mapan. Sabali tayo itilubong. Tilubong apay nga haan nga marirenew ti world because haan nga berberukan kani Apo Diyos na kini new thing. Iti berberukan da iti biyag da dagiti adat to earth nga the same nga routine iti mangyari iti biyag da. Tatina ibabaga nga rod, I want a new thing under the sun. Dayan ti new thing ket kani Apo Diyos. So if you want new thing, kailangan nga amuen ni Apo Diyos.
Kailangan nga mapabaro ka kini Apo Diyos. Ket ti panakapabaro han nga yearly. Han nga once a year. Samo ko na nagruak No diket di day by day. Daily. Every morning. Mabalin mo nga ma-experience the new thing every day. Every morning. In Christ or in God by His Spirit. Iti tunay nga new year, new day. Iti biyag mo. Hallelujah. So, kailangan nyo makita rin. Another scripture, Colossians 3, verse 10. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Oh, kita nyo? What a new thing. Turutot, turutot mo lang na ta. No, dito yung lubong. Ano naman, igalot na na siya. Konforme, kaldero idyan likod tilugan, sa nagpatarayan dita. Makabaliw ba nga minda dyan tibiyag? No. Zero. Makabaliw ba naging pinarti tayo, tinuno tayo? No. Makabaliw ba din tayo nag-beach? No. Tayo nag-offer ijadanom? No. Awantin you. Pinadpadas tayo na dyan. So, thank God nga nalukatan na kay dyan. So, kita nyo, hang kami pa nagbakbakasyon na family. Hang ko man nga paritan diya, yung kabumisita ka na kakabagyam, but we need God. Agistorya tayo about God, tapno mighty new thing. Ngamno awan ti new thing. Yung tayo lang nagpupulutan. Tayo lang nag-istorya. Harabasya ka. So nga, ag-change kuma, tagidyan nga celebration, ag-change kuma, tayo panangkita tayo, karagidyan, kabanbanag, ta, iset tayo, tayo mind tayo kina Apo Diyos. Hallelujah. Amen. So Colossians 3:10. Let's read. Okay. Put on your new nature. Talang tayo new. And be renewed as you learn to know your Creator and become like Him. Ulitan tayo na ito yung verse. Put on your new nature. Ito yung born again. Ito yung baro nga biyag mo kani Kristo. Ikawus mo. Isuot mo. And be renewed as you learn. Sohan ka nga marinyo, nuhan mo nga maadal. As you learn to know your Creator and become
like Him. So ano, dadalon ti kina Diyos na? Amen. Ijay ka nga ma-renew. Diyan lang sa new thing. So no, kaya't yung nga talaga, nga dito year 2022, nag-change iti number. Kat adudag iti new thing, nga mangyari dyan life you, sursuruan you, adalan nyo nga amwen, who is Jesus, your Creator, and become like Him. Kaya ti-focus you this year. Don't focus si Jai the same. Ngahaan nga mang pabaro because I want a new thing. Don't focus si Jai material or physical food because I want a new thing. Mabalin nga kakakan mo, tatak lang nga naramanan na ito, mabalin nga kunam ngam kinkinan pa yan, dagiti, daduma. And, jay life mo, haan nga, ag-change. Uray makakan ka, makaraman ka. Tihan mo, idi nga naknakan, nga physical food. Agtalinid ka lata nga the same. Ngam no ti amuam ket ni Apo Diyos, jay ka nga ma-renew. Ijay nga adan new. Oh. Ket once nga umay jay new thing, jay ti ka-i-enjoy. Jay ti kamamayatan nga experience-en ti biyag. Hallelujah! So, dagitoy ti new thing. Okay na. So, last part of my message, kasano nga in my kada tayo ti new thing? Kasano nga nag-start? Amuyo day old, can new, ijay life tayo, ni Jesus, iso ti beginning and the end. Iso ti author and finisher. Punganay ken mang perfect. Amen. So, agi-start lang ti new ijay life mo no sumrek ni Jesus. So, ano dapat hanga ng awat kay ni Jesus? Hanap ay pinastruk ni Jesus, ijay heart na, you're still old. Oray alauna maramdama, you're still old. Kasi jay biyag mo, jay spirit mo, old spirit, old life. Umay lang ti new spirit no pasirkam ni Jesus. Iso nga ni Jesus, ti beginning, ti new thing, iti life, iti may isang tao. So, no pasirkam ni Jesus, ijay, no may, or ijay nga start ti new. The Word of God, na ijay 2 Corinthians 5:17. Amen. So, nga di inawat yun ni Jesus, adati new, ije uneg. Nag-start jay new. Tinaduma na bayagan nga nag-start. Pero handa pa lang amu nga the new, yung nga biyag day uneg. Okay, let's read that verse. 2 Corinthians 5:17.
Okay? So makita yun dyan. This means that anyone, any man, any woman, amen, anyone who belongs to Christ or be in Christ, anyone is in Christ, the new creation has come or has become a new person. Idi lang in my kini Jesus. Nga nagbalin nga new person. The old life nga natawid mo kini Adan is gone. Isuan ni Kristo the ending, the old life. Nga misuna the beginning, the new. Isuan inawat mo ni Jesus, nag-end the old life. Nag-end the jay na i-curse nga tao. Nag-end jay na ilunod, nag-end, jay managbasol, nag-end, jay Adamic, nag-end, jay dapat nga mapunish, nag-end. The old life is gone. Ano kayo sursuro na ito nga mamuyutin and ni Jesus, itin may ditoy, inala na, chay, kinatao tayo, nga Adamic nature. And na da jay nga old, and crucify na jay cross. Isu na jay kunak, ada ti talo nga Adan. Dito'y Bible nga nabanggit. The first nga Adan, so jay Adan ay the Garden of Eden. Isu na jay na-destroy, isu na jay nagbasol, isu na jay natinag. Amen? Then may ni Jesus, naawagan ni Suna nga last Adam. Apay nga dati last Adam. Inala na jay kagagalad ni Adan ngayon muna. Nagbalin nga tao. Akas kini Adan. Inala na, hala nga di kagagalad ni Adan. Pati jay basol ni Adan. Inala na, hala nga di kagagalad ni Adan, kin basol ni Adan, pati jay penalty ti basol ni Adan. Pati jay curse, ngayon may gapukin ni Adan. Pati na jay bunga ti basol ni Adan, nga saksakit, ken patay, inalan amin ni Jesus. Kano nang inala? Hindi na tayo jay cross. Kat inlansanay jay, it is finished. Kita ang tayo rihay, isungad, the old life is gone. So ano, believe kayo ka na Jesus ijay? Nga the old life is gone, ijay kayo nga ma-set free. Woo! Amen. Mapantayo ijay. Verse 6,
Ito Romans chapter 6. Listen carefully. Dito'y testimony na gito'y kabang set free kadakwada. Because nakaset free ang tayo lang, ijay finished work ni Jesus, ijay cross, and idinatay, ken nagungar, nagtugaw iti makanawan ti ama na pan, ijay heaven, ijay tayo nga na set free. Awan maiad mo ijay. Awan ti mainayon mo, tapno ma-set free ka. Tilang mainayon mo is to believe. To accept the truth. Kada dya inaramid na is enough. No need to repeat. Because saanen nga mamindwa nga bayadan na ti basol. Hanan nga mamindwa nga i-crucify na ti old. Hanan nga mamindwa nga bayadan na ti sakit. He died once and for all. And that is enough. So if you want to experience the power of His finished work, i-receive mo na dyan by believing. Keep on trusting. Amen. By am nga agbunga, agrema, rumwarken ka dyan life. Dito mang change ken ka, nga mamagsingpet ken ka, magbalin ken ka, kas kanyana. Dito aramid na dihay. Saan mo maramid ti sarilim, akas kanyana, no saan mo nga i-receive, jay life na, nga mang aramid ken ka. So iso ti resiban nyo datangan New Year. Tiniw ket ni Jesus. Hallelujah. Once nga resiban nyo na dyan, ada tiniw nga mangyari jay, biyag yu ti taito nga year. New health, new life, new blessing, new spirit, new Father in heaven, new house, new kingdom, new mindset, new... Kasi amin dagit siya, i-produce ni Jesus. Let's read this verse. Romans 6, verse 6. We know that all sinful selves were crucified with Christ, that He might lose the power of our lives. We are no longer slaves to sin. You see? Tinlansa na ijay, jay sinful nature. Jay ti it is finished na ijay. Isu na nagbalin, isu na nga last Adam ijay cross. Because inala na amin nga Adamic nature. Amin nga basol ni Adan, inala na. Nag-suffer isu na ijay. Na-punish isu na ijay. Inala na amin nga penalty di basol na Adan. Curse, sakit, poverty, defeated life. Inala na amin ni J. Cross. Ket isu natin na penalty. So binayadan natin penalty for you. So ngahan mo bayadan, just believe. Fear not, only believe. Hallelujah. Inala namin nga sin ni Adan. Curse nga dakin Adan ken datayo jay all life tayo. Sana inlansay jay cross. Sana ko na it is finished. So nalpas ti penalty han kan ngagbayad. Just believe ijay workout na kari.
Jai ti new thing. Kini Jesus. Woo! So ang anak ko, midmerity, thank you, Lord. Aming a punishment for this body. Sikatin na punish si J. Cross for this body. Amin nga basol nga naaramid ko kinaramid ni Adan, inalam ni J. Cross. Kat dinatay kay J. Cross, si Jay last Adam. Iso nga in-end mo, Jay Adamic nature, dagiti nang believe. Nag-end Jay Adamic nature me, ijay cross. Tail last. Last Adam, iso na ijay cross. Kat dinagungar, second Adam, nga victorious. Iti new thing. Iti kabutang ni Satan, iti nga naabak by the blood of Jesus that was shed on Calvary. Because amo iti bayad, ti basol blood. Amuyo ti require ti law blood. Blood, 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 blood. Yung nagbasol di tao, awanan ti makasilig, kinaapin Diyos without the blood. So nga, daton ni Cain nga, one blood na, reject. Daton ni Abel nga, the blood na, acceptable. Tati kailangan ng blood. Blood! So nga, in mind ni Jesus, He gave His blood. He gave His life. Isunga jay blood ni Jesus, pinulfill na, ti require ti law nga blood. Ti kasapulan ti linteg, tapno mapakawan, maugasan, ti basol, na fulfill. Nabayadan, na satisfy, tilinteg, ijay blood ni Jesus. Iso nga, awanan pa'y ti require ti law ta the blood of Jesus is enough. Only believe. That's the new thing. Iso nga ijay Revelation 12, verse 11. Pinarmagda ni Satan by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Anya di word ti testimony da, ti testimony da kinapasan, nagungar ni Jesus. Nag-ayos di blood na di cross. Naibitin ni di cross because of our sin. By His stripes, we are healed. That's their testimony. Han nga di testimony nga binmangon ka di agsapa kat agang angas ka. Hangay jay nga the defeat ni Satan, the testimony of the apostle ni Jesus nag-resurrect. That's their testimony. Hallelujah. That's new thing. And they are new every morning. The more nga makawatam na jay, mapapabaro ka, agbalbaling ka nga powerful and anointed every day. Hallelujah. Dahil tunay nga life nga new. My Lord. Amen.
Isu nga na jay power ti all life. Naabak. Isu nga dito'y Romans 6 verse 6. Ngayon basa tayo. The jay sin and the jay power na. Ket na ikat. Lost its power in our lives. We are no longer slaves to sin. Hi! Oh, hallelujah! Ulitak manen, jay punishment, the sin, ijay law, ijay Garden of Eden, ginaramid ni Adan, napan aming kini Jesus ijay cross. And that's the salvation of our spirit, soul, and body. The punishment inala na for you. Saanon nga sikati mapanis, tanapan kanya na. Believe, ijay naramid na. Hallelujah. Mapanis lang ti tao, no i-reject na rin. Nohan na lang ang biliban di ay, hanga tumalab kanya na. But we, as a believer, tumalab ka na tayo di ay. So nga only believe, trust in Him, rest in His finished work. That's new time. Hallelujah. Nagito'y kumatilinggan ti kakadwa. Ang ada dito'y December, conforme tuturturungan ni Apo Diyos, di dapat nga turungan ken mapnukin ka. Hallelujah. No, kahit mo talagang ag-change, titawin nga umay. Dito'y tiayan na. Tawara year 2022 ko na medjay. Iso may langmat. Takin ni Kristo gayam. Tiyantin you. Hallelujah. If any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away, or the old life has gone, and the new life has come. What kind of life is that? That's the life of Jesus. The jay life na dinagunga rin. Isu nga jay life mo nga born again, jay resurrected life of Christ. The jay na nang conquer iti hell, nang conquer iti grave, nang conquer ti sin, nang conquer ti sakit, nang conquer kini Satan, nga nagtugaw ijay right hand of the Father's authority and power above all principalities and powers, dominion in the air. That's the reason we have the authority to cast out demons, because we are now seated at the right hand of God's power and authority. That's new life. As you learn to know Him, mapurma ka akas kaniya na. Woo! Sumapan tayo dyan. So, kailangan i-meditate yung garang agreement nga ni Jesus, nga innocent, awan basbasol na. So, natin nangala, iti penalty ti law, iti Garden of Eden, penalty ti law of Moses. An kung na kumaikaro day, because awan basbasol na. Pero inala na, inawit na aming basbasol tayo, saksakit, lunod, na para ka na tayo, iso natin na penalty, iso natin na punish.
Jay cross. Inaramidan ni Jai more than 2,000 years ago. So it is done for you. Karamidam lang is to believe, is to receive, to accept the truth. That's your life now. That's your new life. That's new thing. So receive it. Itchay nga naabak ni Satan. Because ni Satan, prosecutor in the heaven. Tagadardarom. Accuser. Ngamayan na kumante, accuse na. Ket the law was fulfilled in Christ. Amin nga requirements ti law nga pag-obeyan ti tao nag-obey ni Jesus. It is done. Ket amin met nga require na nga penalty ni Jesus. It is done. Isungad the law was finished. It's a cross. Hallelujah. Tapno maiset that jay faith, it jay heart. Nga maisuraten, it jay pusom, jay life of Christ. Mawawatan niyo ba? Kat gaputa pinulfill ni Jesus the requirements ti law, ti pag-obeyan ti law, ken punishment ti law, pinayadan ni Jesus, pinulfill na naabak ti prosecutor. Naabak ta ti blood ni Jesus, ken ti bagina minit da amin the requirements of the law. So nga by the blood of Jesus, the accuser was defeated. Iso nga huwanen, ti apan na pa'y penalty ken ka tanapan ken ni Jesus. Tedi wagbagana nga, no apay nga naabak ni Satan, hanga gabutak kinugtaran ni Jesus, kat nabungalan hanga diyay, no diket di na fulfill, dadya pangidardarumana, kada tayo awanen, iti kaso, nga mabalin na pa nga pangidaruman. So if you believe, if you trust in Christ, the devil is defeated in your life. Anya di pagtrasam kini Kristo, His finished work is enough. His blood is enough. His offering is enough. His death and resurrection is enough. You are now new in Christ. You are now blessed. Binayadan ng the curse of poverty. Binayadan ng the curse of sickness and diseases. Binayaran ng sin. Sana in regalo, child life na, nga nabindisyonan, nga tagalangit. Nakipagtawid kan, chay sanikwana, so you are rich. Ulitok ba rin? He became poor. So bayad na iti poverty, nga penalty ti sin. So nga handang kan nga ma-penalty ni Satan ni Jai, if you believe. Natawid mo ti kinawak ng ti Diyos. So this year, you will become rich. We need to walk in health, walk in power. Overwhelming victory, Christ. Woo! Amen! That's new thing. That's new life. Dahil tunay nga biyag tayo
Today to year 2022. Dapat ka na dyan tirumwaro. Tapno, may nagdi wonderful things. Ti biyagyo tata. Nga tawon. Woo! That's the year of the Jubilee, the year of the Lord. Amen? So ano na, tisakit, ibagayo, nagsakit ni Jesus. He became sick by His stripe. Nagbalin nga sakit. Tapnos sumalon atak. Nagbalin nga napanglaw. Tapno bumaknangak. Nagbalin nga managbasol ni cross. Tapno sumantuak. Lumintagak kanya na. Dati ka sana mang receive it ya. That's new thing. Iso nga no umay, jay agidardarum. Bagam, it is finished. Iso nga naabak ijay. Tawanan pangidarumana. The blood of Jesus is enough. Jay nga naabak ijay kaso. Ijay langit. So nga kunan jay judge, tak. Not guilty. Aguing-iwing dagiti demonyo nga nang accuse ken ka gapukin ni attorney Jesus. Woo! Hallelujah. So nga tilaban tayo dya nga nagbuksing the Jesus kini Satanas. Tinangabakan ni Jesus jay panang fulfill na the requirements of the law for us. Nalayon? So I believe nga the revelation nyo dito once nga grema ka na kayo dito baro ngay nagsapa. So meditate this word day and night. Believe and receive. Every day, keep on believing. Tekunan ni Paul, I have kept the faith. I have put the good fight. I have finished the race. Hi! Oh, hallelujah. So don't trust. Inipigsayo dyan laing you. Trust in His finished work. Hanggang trust na piksa di buses ko. Nagkasaw ta kangay dyan. No pa'y mayati ay. Ag-trust ka. Nga inabak amin ni Jesus ay saka nakipagtugaw ka niya na jay tikabuteng ni Satan ken ka. Ket no amom di ay samo ipigsa karkaro nga itarayanda ka. Surabahaya. Amen. Suyday tayo nga nagasan. Diyan tayo nga nahilan. Oh, amen. Awan ti sakit nga binayadan ni Jesus. Amo ni Satanas di ay. Ngam kailangan mawam. Dagito iti babaro nga banbanag. Iso nga no ma-receive yun na the new thing nga mangyari ka na kayo ti year 2022. Amen! Can I apo Diyos tayo the new? The Word of God, the Gospel, are new every morning.
Trust in His finished work. Trust in His blood. Trust in His offering. Trust in His death and resurrection. Amin da diyang inaramid na, that's for our salvation, redemption, for freedom, and for blessing. It's all because of Jesus. We owe it all to Him. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come on, let's pray. Let's pray nga i-reveal ka na tayo. We pray for revelation. We pray for Rhema word to renew our mind. Receive Jesus. Accept Jesus in your heart. Oh, Rabahaya. Undarabahaya Rabose. Undarararararararara. Undarababahaya. Oh yes, Father, can kalang nga datin you. Si kalang iti baruti inaldaw kada kami. Awanon da duma. So we need revelation. We need Rhema word, Father God, in our hearts. We need the manifestation of your glory. This year, awan iti baro, dito'y lubong, nuhaan lang akin ka, nga makita mi dagitoy. So help us, Father, to experience new things, to experience your love, your power, the finished work of Jesus. O Rabababahaya Rada. Indalabahaya Robose. Indalarabahaya. Indalabahaya Robose. Yerabahaya Robose. Indalabahaya Robose. Jesus. Father, revelation knowledge. Pour out mo ka na gito at taon. Tonight the congregation. Because we believe the finished work of Jesus and His present works are enough for our salvation, our redemption, our freedom, our blessing. Oh, Rababababahai. Oh, Rabababababah. Sherababababah. Sherababababah. Amen. Oh, hallelujah. Harabababah. Shekalabahan. Shekalabababah. Amen, Jesus. Amen, Father.
new things comes from you, Father God. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. 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 Touch your life now. Hallelujah. Just keep on believing, keep on trusting, keep on seeking, keep on meditating the Word of God. Hallelujah. Let's pray, Father. Thank you for more revelation of your Word, for more revelation about Christ, about the gospel. At ito'y lang di tunay na mamagbalin ka na kami nga new. Father, salamat. Ngayon mo ni Jesus as our salvation, redemption, freedom, blessing, itibiyag mi dito'y earth. Amin na gito'y ngayon, I pray, God-change iti life because of Jesus. Ag-change the experience iti right to year 2022 because of Jesus. May experience me dagitoy ngayon workout ni Jesus kada kami. So thank you. Iti more nga new thing nga may experience me from you. Salamat ti baro nga tawon ti biyag miken ka. Baro nga aldaw, baro nga biyag, baro nga kingdom, baro nga spirit, baro nga mindset, baro nga vision, iti biyag. Salamat, Father. Amin kami nga nagdengeg ka rito yung psalm. Daytoy itinakaridi nga may experience me. Salamat din redeem ka na kami daytoy. Itinayto nga church because of your message ngayon reveal mo. Salamat, Ama. Amin na gitoy. Madaya-dayaw ka. Pasalamat kami. Itihan mi nga may kas. Han mi nga may baga iti word. But in the Spirit, salamat unay, Apo Diyos. So we pray today to year nga may salamat at the life of Christ isuti ada ka na kami. At amin na gitay protection, blessing, long life, fulfilled life, kaya dumapay iso iti ag work. Iso ti ag baligi iti biyag tagitoy ngan anak mo. So I commit him unto you. Salamat nga na protektaran kami ti kadam akanayon ti biyag mi. In Jesus' name, amen. Amen and amen. Amen. So praise God. Happy New Year in Christ.